Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki riu pat ba ki ba yet film khasi bat kiting shop ki puran ki lapen paw ba ka film bor sing balashna da u kiki garat clearing cut bat ke film Bollywood namar ke jing itnat ya ka film bor sing la sedang pen I menta sngi ka chpodrik jilio arja arpun rio ha ka por khat ar bji minsngi architect no phai sngi san bji janmiet bat nyushteng janmiet Hagan iga sngi sedang pen I lawan lang kiting shop ki puran naga film kini kaban submission ha cinema bat ki wede kiting shop bat puran ki film khasi kajing itnat ki pat ba ya ka film borsing namar kajing nang ukiki ban shna ban penher ya ki kali haba ki kinhun runar ki shabe ha ki pulit Kung sibon ba pi kalau kumno ka film mentar lawan page ni ha pisa kumno Ngampat page nanti ke film. hoi Ngampat page dengan page menta sunsteng. hoi Ting keempat ya kita ba ni one page hoi kandang gani ke film hadu atusan tering menta na. hoi Hadu menta tengah iki tibon ki Malaiwan ki belai kesan ki belai sibon ki ba section Malaiwan menta. kung sibon Tu boleh. Thank you. kumahon ka jing iding pi ka film borsing Hakaji jongai bossing te kalak pula nak iwi kat film kasih pi bangnya wala dangi don bentalang itu iwi ban kum ka bossing te long pula ka he bakal along kum ka film hindi di film bossing tama kujing ya show lanu karo kadong sedang adu ka acting gini kai ko pai kung manapat ka jing iding pi ngalu kem iwi ni ki artis ba sebentar kan ka jepiki ke ngasu ba idap ka jing semua keman mo ka babot nga mga sebentar ngontai perkhat mo bakan ka film kan long hadu kat ni kita kenal hot banyan ujo ba ki film kasih ka jela jung long nila anak kieu agoro kiliang kena dong sedang hibat ka bamenta bre kalong kan ka jepiki ka kampian lagi kan jepiki ba komerso edo ka jingwai na dong sedang hi yang ong ba kiki long bande itu ka efek sedayang mo dai kawai ka talan jam i dai ba ong ba kopi lagi hoy na ni yapet mani ang nila buat jadi film south film na mo hoy kata ka di sebentar dai nga we do kalong la istanat di kiki la kan banle hadu kan ni ya kan film kalau istanat ka biasa kita bang mangin su patay bang sunang patay su ini kepat mo itu pa kinuan man peg na malajang na belong batin sebutu kalong kumno kaya kumno kata hi kung sibon pura rengot ta kung sibon yang menta pi lawan film P1 kenangot P1 kenangot salam ya wan lain ngutum ne iwan ka tim kini gan pe jaga ne film borsing bala direct da ikiki bala akta Ivan Ripung rompat iba Arif Mukim kalong ka film kepada itnat shisha kadai ka fast film hapo mi khalaya ka ba long kum ne kain kadai kum ka film Bollywood Hollywood type kum to ani jing itnat tapi kita sanpat ka jing iding pi Dah nukong shot ay ko play P no pa ya kani yo. Kaya kani ko film ka long ka best pa. De niwan hang de ban kersan ya kani ka film bossing jong ba kini karot. De niwan na ka tim kini. De niwan kum de lai mut. De piru pa ba sa wan kersan lang ya kani ka film pa internet shisha. Kata ko bakor ya jing iding pi play fi bara yang akan tengi bakot te kajing snow janga te hanumar ba yang kan ka film borsing la prosh katang la shu abla lano kan mi te la shu kende be kam sim namar ngap te bi bakan sa best tang ba ngong thlai tu kan no kum no ten rei dang lawan jungo hi dang lawan pe hi kan rasu kun hi jot kiru pa ba la da piawan hi sa snow kun sa snow kun namar ka ba ida snow kun sha ban baik dengan film bossing yang kalau iper hidup nak kiwe dak film dia pala dak kiki ro dak kinong ki artis ro ki babas pinsa bas be sa komen ini film di palano kan kita chanteles na kumno pi film pi lajan ni tharai da dia kan ka film bossing lajan ni film ni hidup pi aklang ane film pini banyak kita sangat ka jing pi jing show kita nam ka film borsing film pen film bossing jing shot te lalong internet shisha. Nam ka ni ka film lalong hapo
kok Mikhalaya patron film dah kumute. Dia benta la internet la ihun siapa tadi ke film. Dengaru ngadon bentah ke film tak kegiat ni. Dia lalu laku la internet siapa ya ketika kom shoot jong kiki seron. Film kini pas ke aku ni, hero Film kini ngap kamu supporting jong aktor. Sebab kini hero aklang film kini. Oanya dari ngaat persa kira film kini. Aku ada beli no film. Ani ka film la dia tu kira kan dek dik lano pakan mi namba kasami hi hasan kasami. De dala kami ka film kini akan pat hero penyawan support lang. De kapala ya lang. Boleh sebut. Boleh. Mana ke film mentah banyak film bersing. Yang ada film Empire mah kelambai yang benar. Pernah kasih apa dek? Iwan itu na cleariat. Nanti lah cleariat ya be Iwan sudah seri. Lai kuat lai pakai ni borsing. Dan dia merapoh ini mah. Yo Iwan borsing nang. Lalu view kut nak. Mah elak. Dia view kut. Mah nang ipor MT apa? Merakut ke film arbu kuat ini. Ilam kuat ini. Atau dang silat teh. Dang kuat asong cerau. Itu ya pilih. Itu kata tak apa. Dia pilih suyu kut mak. Lalu aku dah pilih yang mid dia pilih ni pak sinema. Tapi itu aku ada kut na adalah one terkesan ni film baik dikibat yang pilih yo pilih. Tak mau kau kelam ni mah. Baik orang gila dah kaya. Dari tang itu orang yo orang pilih arlok. Sahawan yang canlang kam imah para penata kasih nang yo mesin susu yo cina film ni sekemat. Dan itu dan hikmah sebut. Film posting tentang ngawan bat. La tamlut barak lagi film kasih film penat ni. Terus sampai Wan Pat, Wan Kershan. Baskang lu best lah. Ini mentah ni library kalau kuno, Thailand. Hadu mentah itu nan baki pajak kelas dang ban Wan Kershan yang ini ke film borsing. Bad ni semua tenat tu baki bala Wan ni ban pajak yang ini ke film ki ro apa. But ki don tu ki review baki ai ni kata hi semua publish pun perlu baki awan. Kalau kamu nak film dia pajak mentah film khas. Biang ni bapis nak ni kejuk mentah apa hari kali. Kali show. Hadum ta nadu meniki tu ki bala wan page ti kilai ro bahagi ong kadai ka. Amdai bayar ro ya ladi tambaki wan hi ban ong maki nga ki ong ba. Kadai ka film ke bangi 4 Juni ha film kasih balong ini. De ngarung amlatan ban batai pitang naga ketin jonga Henry Porlok. Semua ya wan baca ni sa State Central Library. Sakihi dak hikmat jongki bat wan ngarung andon hang ni pila ban ong ngabak ka internet ni ka film kam internet ngam la ban batai kata Henry ka syong bay happy Porlok ki baca internet ban pe film kasih. Boleh sebut.